Case là số case bằng này nhân thành thế case number case number 59/2021 Ladakh ke pabon ke 447 294 323 506 341 IPC si la so case pot ni bill da chen long el dam tang por hu lage assembly election tang der pc ne la bang ke bill en long lo la ben bill da grand el la so phi sharing batai kon tong ke done la bang ke court pen dan han thang lo dan lili la pen chuki dam tang mac election aprang ta sharing doji la son arjulong hai sita retain ko pinya lo la son ni thang long li la si non bang ke ni lo tu atumi lo bilo Saturday budi Saturday kali atumi hatlan atumi alom sini han arrest warrant punan kali thana pe punan ko so ne bang mathalo report si lason ma buar dulu ni advocate panchar dulu certified copy ke dulu lang o laga prang wa ala so bail kenta tabang so case court ini rupiah la so case lage ni panteng ke ala assembly election prang ni tum campaign do bom mati ni campaign do bom lo la pen nilitu ma meeting hala so nang phang hodun pik la negasinya tengte 21st August malom ko tripi along nilitu mai ge doda awareness program di bidang mala so program long la BJP long do gunda tum ha tum wang amat program bangke nang interrupt dum det la person amal itu mai dolong le det lo apen student tumpan felicitation hai program ke deng da dola so ni amala student tumpan la plung la ase mala so against it me FIR ki dam amala so counter case la tum amane tum FIR ban kalang tum counter case apan sai dir ti pichu na tum power misuse la hai ke use rek neng tha use sila ni tum hasina just ni tum mana ke dominate je pan lai pan sa tum claim la ke BJP RSS ni makam nanti lah मुझे इसी information nang pije nang pan arrest warrant do so bang bale amane li pan la kupi mahala da kapre ka kimi ma la hai bang ni ini ne so ne li tum advocate pan tum charges si certified copy ka do will hai pa check lo aso teng kon te hal aban ho assembly election of frank ho la bang so case so leaders tum pan especially the APSLC leaders tum pan lato nang ke fair nang ke happen ke claim bang ke ington nang ji kalitan te rat tum sinang chini dun la aga rat tum bersi mo inside duglo nil tum matha the je dak difu police station hala case diary lo le derji punil tum matha the je police tum role and function ko pima ka che claim ning bangal claim clip that lo pinyar ni tum rat tum ka chini ning bang Halada Guwahati Honorable High Court along 27 ni alang lipan hearing pana date pilo la silapen la sor ni marsi case diary hadak palinang ji so frangs palinang ko ha stala 27 ni case diary kili nangi por le ledat bangkela ke ladak police atum amit hanga duty ka check claim clear por sila son claim de la sino next date of hearing la ke 10 August ko sinito advocate penang bachini stamel la so prang Jongsi kupini ladak huang dolang da itum difu court long kupini huang dolang bonte la song bong alang ki jok jet chance tido nanti hearing non mage batai ni do da da difu dolo batai si lapen Guwahati long batai si dolo lapen arni si bangge case diary le det la pula